Aduh kena. Oh, tolos kacemun ngari ya. Aduh. Bunyang le aku. Oh, kenderangku jangan medok. Oh, minta harus nembungkan pasti cari sanitor. Mau amo minyak, rokok badan. Kenyangnya lah ku di badan ku. Oh, dong dia dengan lalu kan. Aduh, pak tengah tuh. Aduh. Ku hitnya nunggu. Kalau yang di dapur itu. Naruhan no laban. Oh, bener jan mbak enggak. Kenapa? Minta harus neng angker laur. Menggo ya. Menggo. Nyaman ng sa nung baca cari sa nito. Nyaman ng sa. Rokok, kopi apa na kapi. Kapag saja din kok nyaman. Nyaman ng sa alala ko na. Ng sa boleh bala. Dalo ni sa boleh. Ko na sa boleh, ko dalo sa boleh ko. Mani soal dadar, mentadar ko okay boy. Iya. Ku sini ko mamanggo ya libo dia anak na. Wo tengah sakit ya. Tengah sakit. Iya ko. Ani yang guli ya le. Ko dia mamang ko kaya sakit mana ko. Malala, napa? Tawang ko ng gengit. Tahu kok. Abang na. Aduh. Ngena met. Aduh. Ya. Tengah sakit met. Oh, lanjut tu. Ako. Sudah lah kon. Tahu mecer menjo met. Tahu kok neneng lah. Wah, mecer tanah bremet ko. Ali nyaman mikir dia. Aduh. Si kok. Aduh. Ma bro, mecer takir esek laki ko. Aduh. Ali ya minta sarap. Apa? Elang nih, Mak. Oh. Sarap Mak. Esak, Mak. Elang mun. Iya, esak. Mun itu Pak nararia tuh. Nyaman kami ketak. Aduh. Sempol lagi bijak lenjak. Aduh. Hah? Ada vegetan yang mandiri dia deh. Betul. Wah, kenapa tepat met? Aduh. Betul santai-santai badan. Aduh. Minta senyaman dia. Iya, iya. Oh. Benar. Iya. Tak botol met roket. Nah, melesak, Bang. Maling ning harus boleh ko. Iya, saya kau tukang pecet, Bang. Pecet kan kau. Aduh. Tadi bini sakit. Ako. Oh. Oh, sakit met. Neng lah. Chậm neng rồi sakit ya. Oh. Neng. Aduh. Kenyaman ni sakit met. Nyaman, jelas asli tukang micet, Bang. Nyaman. Rồi chẳng neng. Đây nyaman. Đi nyaman đi. Oh, nah. Oh, nah. Ini nah. Aduh, neng sao vậy? Jangan. Ya, itu ko nang kok. Neng. Sao kun jangan. Kun. Bak ko na ning nang met kita gulio met. Neng sao kun na. Jangan. Neng. Ya na met re. Oh. Nang ebe ta dulu. Saya tombet met dari mana met aku. Aku majen beruk met. Mabuk cung.